poželjeli dobrodošlicu. Želim da se ugodno osjećate u našem gradu, želim da vam čestitam povratku u Srbiji, 10-godišnjicu postojanja vašeg udruženja. I upravo sam od predsjednice udruženja Riješmajer saznao da se na svake 3 godine održava Evropski kongres svih udruženja i mislim da bi nam bilo zadovoljstvo da vas ugostimo u to upravo. Za 3 godine, za 3 mandata, za 9 godina, kada je naučen engleski. So, yes, now in English, and on behalf of the City of Belgrade, I would like to welcome you to wish you a pleasant stay in the city. I was just informed by Ms. Ria Schmeyers from the European Association that you do hold European Congresses every 3 years of your association, and it will really be a pleasure for us to have you all from all European branches as our guests in the forthcoming years in Belgrade. So, u domenu nekih problema i tako već i o aktivnostima udruženja, o onome na koji način grad Beograd može da doprinese unapređenju rada vašeg udruženja, a takođe i da se okupimo malo, da se vidimo, da se pitamo za zdravlje i za one koji su prvi put ovdje u gradskoj kući koja je nekad bila Kraljevska palata, danas je kuća svih Beograđana, koja je svojevrsni muzej i da se malo razvoja sa ovdje veoma značajnim političkim. Very nice to be here, that you are able to invite us here in this wonderful building, and it's nice. This building is open for all the people from Belgrade, and I cadet see this wonderful work for all the ostomates here in the city and in your country. We're very proud of them, and we hope they will go on with their work because it's important. We want to have a normal life, and it's possible if we have our appliances and we have support from each other and from doctors and nurses. And I will thank you from all of us for this possibility to be here. You are welcome. Thank you very much.
su novi naočari. Neka se pravite. I sada 87. Pa ja sam prekaljen u onom rumunskom golobotu. Slušaj, kad sam prošle godine bili, primili su nas u ambasadi prvi savjetnik, zahvaljujući. Da, tako da baš imam